Nyo, palat ya ke arpongot kiri pau nam ki balat tebet akil yang beper ki badai nak keleng ki jaka jong kiri India ki la kelalong ki nongkit tins iem jong ke Viksit Bharat menta kesngi Hanong Ba New Delhi. Kini kiri pau kmat ki la soi kerteng nak benta ke program nongkit tins iem ling ba ke Narendra Modi application app ha ke jengelang balap penlong hapo ke jeng pet jeng kmi jong ke Indian Council for Cultural Relations. President Jongka ICCR Dr. Vinay Sahasrabudhe ula penslur ya ka jingi shimbenta shithem na kani kekenho na ka Viksit Bharat Ambassador Campaign ban penlong ya kri India kari ka balaki ushaprang hapo usnem 8,000 sa punyo. Hakasngi ka beningkong jong ka dorbar tlang ka KHADC pelalong hakasngi balang kaliang persya kalakang kedong ya ka executive committee hapo ka jingelam kaseng NPP da ka papenpau ka jing bamsong tenat jong ka ya ka jing wanra dir por palat ya ki thop mat trekam ka pelalong tangkat tu ka 2 minit swaban sedang ka dorbar ka executive committee kalarai ban wanra hakmat ka dorbar ya ki an rau Khasi Hills Autonomous District Council, Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill 8,000 Arpulai, but United Khasi Giant Hills District Fishery Amendment Bill 8,000 Arpulai, hakani ke dorbar ke pemerintah. Undang yalam kaliang persya hapo ke KHADC, ubat Tito Starwell Khan, ulatit ru'e kami ban penpau ke jing persya jur jong halor ki jing keno le don board jong ke executive committee hapo ke jing yalam kaseng NPP. Dari itu siapa yang yuk, nem sikap ya the list of business advisory. Barang aman session kalau ada keren dekat besar, habis ini berkibil semua iPhone ini. Lalu menurut analis ini kalau ada mendek kita kata berubah, lakukan dulu. Memang benar-benar memang hak rakyat. Lalu menurut analis ini orang yang tadi ya kabel, mulai mentah-mentah dioratin, kaju kan kau pilih adalah session, kaju pilih mentah, kayak ini. Ini pilih pilih dua ini dimurah ini kenapa? Kalau berbuat bah, kita ini ayat ini kenapa ini exercise, ini boleh atau ini berapa? Kumbaladap kami lenti lepah. Kakinhun senrop Regional Democratic Alliance kabakintup ya kaseng UDP bet HSPDP. Hakasngi baar kalapan benay o Presiden Barim jong kaseng HYC usam larang ba Robert June Karjarin kum ukertong balayamon lang jong kaniga kinhun senrop ban aireng nasyonal na kabenta ke election Lok Sabha kabansalong hakabasadang jong sinamanwan. Habakrench kinong patay kubor usong kunor ka RDA uba met ba lingdo ulaong ba uni ukertong jong kaniga senrop unsa yeng hapo halor ka syab jong kaseng UDP. Ulang pentip ru bakim sim lai keren ki wei pat ki kerteng nakadaw ba da ka wei kasur ke lai mon lang ye ubak karjarin da ka ba pensai ka rai ban pen benai ka kerteng jong ubak karjarin usketri ka RDA ubak KP pangyang ulai thu baki artli ki seng ki lai tai halor ka ni ka shap nakadaw ba baro artli ki seng ki don laki jong ki shap. Ka Special Purpose Vehicle Committee belathau da ka yeng bisar ka bakli do jongkari kala penlut kumbashi spa nyau poklur tingka na ka benta banle ki kampen roy be ki project penpha mariang hakisnong ki bejengai hapo sanpau kilometer na ka jaka ti mausun jong ka karkhana do bilat kari France ka Lafarge Umyam Mining Private Limited ka badan hasnong nong trai shela ha East Khasi Hills hakasnam ka bishipo ka Special Purpose Vehicle Committee kala khot sobhai ki khot jong ka Local Project Implementation Committee benya samlem bat ki ya ki thup jing tip jong ki kam ki jam balalet ki Special Purpose Vehicle hakini ki post nem baladeb shaka State Convention Center hakasngi baar Chief Executive Officer SPVS uba PS Dakhar ulaong biklala ban pentrei pun teli ki scheme kat kum ka jing don kam jong ki briu ketika than kam tam hakaliang ka puli dangle kakot kakia karep karyang kajeng penpoi ski jakarep kajeng penbiang ya ka umbam umdi pat kiwe Karera para Community and Rural Development Block kalapan long ya ka Viksit Bharat Sankal Yatra Hagaro Badha Kanik program kalapan pau ya bon teli ki skim sarkar ki batmu ban kentiu ya karep karyang ban penpoi ya ki skim syaki badai hok ban yo bat ki pahu pahai haki jaka nong kendong.
Hapedeng gilat kilenti ki bobon la kampelet jeng mot ki program ki bakam kongsan kum ka PM Kisan, Soil Health Card, Natural Farming, bat ka Kisan Credit Card. Kinong rep na kitan baper kilay lumlang hak ni jakaban yo jeng tip shai sapang kini ki scheme. Ka scheme Meghalaya Health Insurance Scheme bat ka Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kilalong ki bala kamya kren bha hakabala banjur halor ke jingdon kam jong ka kwat ka kya kham tam haki jaka nong kendong. Ka nerala ar marak kawi na kinong rem kalaya sam lem ya ka jinglap jing shem jong ka hakabay day bat ka kat Pradhan Mantri Kisan hakaba kalapen pawi ka minsim sngongo nakabenta ka jingerap pisa kabala kalayo. Ka Sarkar Jilla kelas dang banle ka geotagging ya ki telong bat ki project balale na ka benta ban bot din bat banle ki kampen bet lada don kam na ka tanat Sarkar. Menteri Ketanat PHE Marcus Marak hakasngi ba arulaong ba ulap tha ki district ba kinpet ngor bhaya man la ki telong Ulaong susu bahadin palayo jing patay na Sarkar pedeng lale ka geotagging ban bot din tik patik yakini ki telong bat ka Sarkar Jilla kala shemi ki sin jam ban pikhe imbiang bat pania dai ki da ka ban pau shai ki sin jam ban ya dai ki telong ulaong ba ka geotag kamut ban bot din ya ki telong na kaliang jong katanat Sarkar khnang ba onla ban le ki sin jam ban pinbet yaki ondala IT yakini ki project shek pat ba. Menteri Berikmi Ketanat Jongka Animal Husbandry and Veterinary uba ALHEG ulaong ba on sa play ya ka jaka syok do kat kum ka juk ba mentah Garo Hills. Hadin peladat ban play rilum Khasi bajantia ka Sarkar Jilla ka sapai khmat sha ka rilum Garo na ka daw ba ka Sarkar Jilla ka kwai ka do ka bakhoi basuba na kini ki jaka syok do. Hashwa kani uba ALHEG ulapli perdai ke jaka syokdo ke bakat kum ke juk mentai ke balakmi lenti las lemba ke shenong demtring ke badan ha West Giant Hills District ha kesngi baar. Menteri uba ALHEG ulapen pau ya ke jenget skem ba kani ke jaka syokdo ke sepenmi ke do ke bahabat ke bekun. Ula kenturu ya ke nong syokdo pa ni trailang bat ban penne ya ke jengkut jeng suba. Forms part of the meat. So here we have a little different type of handling. Nada gumshim yang jingit clear lang, nada gumshim lang gum gade gade kejonga, ginong la mania ya cikamat ya gani ka jing trekam kejongi. Jadi nada gade dah udah kam gumshim yang jingit clear. The responsibility kejongi. Kebab mangi gitu lah kejong kejingkit clear gitu lah kejong duty gitu lah kejong responsibility. Berpeniat berpenjelur dia kani kam kena menwarra ya kejing bah. Kam ta menwarra ya kejing bah bah ya bakut. Bawang hygienic quality nak benda kejong kam jadi dong song. Ka janmiet ngobha jong kaput ketem pat ka jing pen pau ki sap ki phong jong ki khna rit kala long halarity performing center hamau diang Shillong ha ka baki khna jong ka per sara studio ki latem da ka piano ya ki sur jing rai ka kin hun Beatles. Commissioner but Secretary jong Ketanat Arts and Culture uba FR Kharkongor ulayaro e ka per sara studio halor ka jing no sinyang ban kintiu ki sap tem sap put jong ki khna rit. Uba Kharkongor layaro ru ya ke pesara studio ka bala pinbet pinbiang ya ki jundot kam na ka benta ban kintiu ya ke sap ki phong jong ki khna hapo ka jing lam jong ki nong kai ki bla tebin ki khna tem piano ki la penyap nya ki nong pet kai da ka ba tem ki jing wide rim jong ki kin hun Beatles ka rukom tem jazz bat ki we ki rukom tem rukom put bat pin i ka sap ka phong ba ki don ha ka liang ka put ka tem. Mintapan ini pek ke jenglong jaman ke simbenang Shillong ke jeng shet kalong 8 degree Celsius ke jeng shet kalong hinyo point 8 degree Celsius ke jeng singam kau hau kalong 8 pasau na ke shispa min sabat sampai na ke shispa janmet ke sun benang kanrang hanong ba Shillong bat haki Shillong ba markap. Showen poi jo bekut jong tup ku boring pek biang sesian kimat bakongsan. Kuslai jengmut ke Presiden Jepadi Murmu bak Menteri Rang Padu Korea Narendra Modi hadir berpertuk ke MP Wilayah Persyak disebut Presiden ubadairu hak jo ke por syok kenal ke Dorbar Raja Sabha ujak di Thankar. Bishar penyak Menteri Ketanat Kekot Kekiak ke Jengpang Bekta ke Jengring bat penyiar mensiam bak ke Jenglong Ceman ke kelam COVID-19.
ดที่เรียวเปานามกะรีนักเล่งกะรีอินเดียกลักกลาลองกินน้องเกตตีนส์เอ็มกับวิกสิภารถนองมานิวเดลีsedang kedor batlang jok ke HDC takran ting kan yang persa ke executive apa ke jenglam ke NPP ke sini ke Beningkong. Bat lapan long ya kesan ke Viksit Bharat Yatra Hagaro Bada mu kene ke program ban ke tiu syuk karap keriang bat ya ke jibahu pahai haki jaka no kendong. Tiye parlok da kitu ki kubor la poisho bakut jong thup kubor jing mata ka janmit hadu Malaysia yang bat pila shai ka singi kublai pi baro